abatura ku rwombyaro bine biri mu Kabweza, Busasi, Kiyuguya hamwe na Kibuye byone biri kushanga omugombora ya Kabweza omwishaza rya Chaka Central nibyo bukwasirweho ekigemeseriza bebembezi kuhikoha mwanya ogu. Abantu besoroize basangira abantu bajya bapima itaka ryabo baryeta ryona ryekibira ebitoki babisahire ebichori babisahire emiti ya vakedo bagitemere baterira amasimba agamba bebembezi bayitumulinka. Abaturani bagira ngo amataka gabo bagaherezeho bwire bwinji kandi babasa kuterwa enjara ahubwo kugira ngo emisiri yabe cwecerezibwe kandi ejesigireho babagizire ngo batajigarukamo. Kibirankejeho 98 emihenda yabo eriyo kuri bakabeshaga bapima neranje yabo bakagisiga nemiti yabo bagibyara chonka kiro kina cyanyahisha cya mutwe no kureba besha kuza kugaruka kupima bakeha muki umuhenda rwabo bakaruguruka bakeja bakaguruka nenguda amajuga abantu bakagatwara cyonka nyontahani pura kandi ndindole kibira kinu cya forest nemitane yakyo ntugirora na mbere kurabo uko hariho imitane yo kubanza ibali baterehe ibituti hariho imitane ya kabire bayizira bakingura babisige birangi batekaho maka na hati imitane geriyo. Abaturani bagira ngo ensharo z'ekibira batwire nibazimanya ngo konkace batangariza ba NFA kugaruka bakatahirira amataka gabo kandi batandikire kutimba ebyina okusimba ebikondo. Nsoboire kutera RDC namusaba RDC ndeka tusara umulingo guona tumitinga aba NFA sector manager wa NFA kura ngunyencha runda kiro kya balaza twatunga urukurato orateraniza na bebembeza abebyaro no kumanya abantu abanyakuru kantule ngo kuturaba konyera. Amajaga kurenga 50 na gotu gartonzire bwa nyuma ya NFA kugakwatiro mu nsharo z'ekibira kandi ago mubwire buce nago nigaza kushenywa. Niyo bantu alirenjo intaligaruka kuomeka paka mfi nyongenka nemyaka yange kisakekyo no butwayizire ku kitemburo tukasanga mitano yabo bakabyare mit eri muyadi ebikumiye bibire mu line meeting kote ikino kusarwembaho urole muleke kurore size kinu ukagitwara nkakumugamba government ne baturugunya nawe niyo step yo kubanza kobe no genda nkaha kumarengana na zaide itaka step yo kubanza bakoraki kumanye emitano no bweba emanyikire abama bakwikiriza ababuna bakoraki so tutandika tuli bayingi muno sazu tino tuteka mu empenda tugaruka mu individuals. Ekibira kya Rwensambya kikaba kirye ekibira ky'amani kirumwe emiti y'amani konka abantu abatari kumanywa gye bakashara mu embaho hamwe n'amakara kandi hati kine mutana gumwe oguhikire kusharwa mu rubaho. Gasha kwa Philip Marangera.